Iryo tuba tukugezaho aho uri hose ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, ni mu nguni zose z'isi. Rero bavandimwe, nta yindi mpamba baba basesekaranyeho uretse amakuru. Njye ndi Fagi Kayinamura kuri mikoro, ariko kandi reka mvuge ni nta yindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu ni uko ntari njyenyine. Bwana Nsanzimfura Jarimura akantu ku kandi turi kumwe hano muri studio, turaje ngo tubagezeho uko byifashe. Imirwano yaciye ibintu, ariko kandi muri diplomasi naho hari kuvugwa byinshi. Bwana Nsanzimfura ameze ute? Meze neza cyane Bwana Fagi Kayinamura. Yego, igitondo cyiza. Igitondo cyiza kuri twese. Umeze neza? Meze neza cyane rwose, nizere ko nawe umeze neza ndanayibona. Nkurebeye inyuma rwose ndabona umeze neza. Ariko abo bitameze neza reka twizere ko abakunzi bacu bameze neza, bamerewe neza, bahumeka ituze. Hanyuma ariko abo bitameze neza reka tubifurize gukomera no kugira amahoro n'amahirwe, impagarike n'ubugingo muri make cyane. Mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo byongeye kudogera muri Kivu y'Amajyepfo mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kavumu wegera Bukavu muri teritwari ya Kabare. Imirwano yaciye ibintu, yanasize rwose havugwa izindi nkuru ku ruhande rw'abazalendo. Nongeye kubona imirwano isa nk'iyabaye mu minsi ishize muri aka gace ka Katana. Magingo yangaya abaturage nibo bazi icyitwa urusasu rwavugiye. Bongeye ku icyo bita ingoma z'amatwi cyane, zongeye kubyumva neza cyane. Ni ukuvuga ngo ibyabereye Katana mu mpera z'ukwezi gushize birasa n'ibyabereye hano mu nkengero za Bukavu mu duce tubiri tugiye kwibandwaho muri aya makuru. Turashe turebera hamwe ese byagenze biti. Bwana Nsanzimfura Jarimura, ubwo rumvikana turete dukomoza kuri byinshi tuva ku mirwano yahariya muri Sud Kivu. Turanababwira uko Imurenge byifashe. Imurenge ku munsi w'ejo bazindutse barasana. Bazindutse batuje, hari umutuzo. Ku munsi w'ejo hari hatuje, ariko abaho ravuga ati ntago twizeye umutekano, bafite impungenge, ntago twizeye ituze. Bati turafite ubungubu ariko ntago tuzi ko tuza kurirambana. Ni Imurenge turakomoza ku makuru ari guturukayo i Washington. Intumwa z'u Rwanda na Kongo mu biganiro bya mbere imbona nkubone hagati yazo birakomeje. Birakomeje cyane kandi biri gutanga icyizere, yego, cyuko bishobora kuzagenda neza. Ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mbona yagaragaje ibintu bishobora gutuma ibiganiro bitagenda neza. Turabikomozaho ese ni ibihe. Hanyuma rero turababwira ku mirambo igera kuri 80 y'abapfiriye mu mpanuka y'ubwato muri Equateur. Magingo yamaze kugaragara. Ntabwo ari impanuka yabaye uyu munsi kuko iminsi nirihiritse. Yego, imirambo yarabuze, yabonetse rero, iri kuboneka ari myinshi. Hanyuma Bwana Nsanzimfura Jarimura Ilubero ngo ngiki aha ngaha rero ko nabonye barenga 1500 nibo bishwe na ADF n'iryari. Ibi nabyo turaje tubyinjiremo tubive imuzi n'umuzingo. Bintu Keita, uyu nguyu ni intumwa ya MONUSCO, intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Urumva? Uyu rero nyuma yuko amaze iminsi 3 hariya mu mujyi wa Goma aganira na Alliance Fleuve Congo, hari ibintu yatangaje. Ejo bundi yagaragarijwe imirimo 7 cyangwa se ibikorwa bigera kuri 7 M23 yagaragaje ko rwose yibanzeho bigaragaza ko ishyigikiye amahoro. Hanyuma ariko akivayo, ubwo turakomoza ku ruzinduko rwese rwarangiye rute, rwari rwifashe rute. Ariko nabonye we yishimiye uko byagenze. Yego, yagaragaje ko cyangwa se yatangaje ko yizeye ko amahoro ashoboka nyuma yo guhura n'abayobozi ba AFC M23. Turaje tubigaruka tubive imuzi n'umuzingo. Hanyuma rero Joseph Kabila yohereje intumwa hariya i Washington DC. Ese ni intumwa zagiye mu yihe gahunda? Hari na byinshi biri kuvugwa kuri izi ntumwa yohereje zikanahurira noneho na Moise Katumbi. Yego, abamuri inyuma bose rero hari ibyo bari kugenda batangaza. Byose turaje tubigarukeho Bwana Nsanzimfura tubive imuzi n'umuzingo. Kongo yongeye kumwara inengo kwitambika u Rwanda ngo rutayobora rekasa. Turabikaho tubwire ku biri gutangazwa burya ngo ukizi nk'ubara yiganira. Abasirikare ba Afrika y'Epfo SANDF bari muri Kongo ariko ejo ndi bacyuwe harabageze hariya i Pretoria. Yego, noneho 249 gutyo ba Afrika y'Epfo bari bageze iwabo, ariko hari ibyo batangaje gusa bagaragaje ibyishimo byo kuba batabarutse. Ndabivuga gute? Batahutse. Yego, noneho Imurenge naho byinshi biri kugenda bitangazwa, ibitero biri gutegurwa ku Banyamurenge. Hanyuma rero tunanababwira ibitangazwa na Apotre Mbayahaga wasabye abarundi guteranya kugira ngo bagure Sukhoi 57 bayigurire FDNB.
hanyuma rero ikindi tuza kuba dukomozaho ni uburyo Amerika iri kwitwara muri ibi biganiro by'u Rwanda na Congo ndetse n'ibyo iri kwizeza abatuye isi. Hanyuma Ubuhinde nabwo kera kabaye bwavuze aho bahagaze ku bibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubuhinde ni kimwe mu bihugu bikunze kugaragaza aho bahagaze mu bijyanye n'ibibazo byo muri Afurika, bafite kandi n'intego yo kubikemura. Ku kibazo cya Congo ho bakomeje kugenda bajya hirya bagihunga, ariko bamaze gutangaza uruhande babogamiyeho. Israeli yongeye gukorera amahano Irani, ibakora mu nda. Irani kandi nayo yagize itya isubiza Israeli irayibwira iti ku gahinda mwadusogongeje natwe reka tukabuhagire. Iravuga iti rwose reka dusuke imvura ya misile zirasa kure kuri Israeli ko byamanukaga nk'imvura. Yego, tubyinjiremo rero gatanu ku kandi tubaye ikaze. Reka kandi tubibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone ni kuri uyu muyoboro. Ubundi bindi nta kindi abantu bacu basabwa uretse kubiduharira. Duhere kuri inkuru ya Bintou Keita. Yego. Magingo yangaya Bintou Keita wa MONUSCO yizeye kubona nyine amahoro nyuma yo guhura n'abayobozi ba M23. Uyu ni umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Bintou Keita yagaragaje ko yizeye kugera ku mahoro ko bishoboka nyuma yo guhura n'abarimo Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa na Colonel John Imani Nzenze. Yego, ukuriye ubutasi muri uyu mutwe wa M23. Uyu Bintou Keita yageze mu mujyi wa Goma uri kugenzurwa na AFC M23 tariki ya 12 Kamena 2025 kugira ngo amenye uburyo umutekano uhagaze mu bice biri kugenzurwa n'uyu mutwe wa M23. Ni amakuru rero atugeraho avuga ko kugeza ubu ngubu ibiganiro byose byabereye hano mu mujyi wa Goma Bintou Keita abishyiriye akanama ka Loni gashinzwe umutekano kugira ngo bazabyigeho ku ya 27 Kamena. Uretse kuganira n'abayobozi ba M23, Bintou Keita yanaganiriye n'umuyobozi w'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa General Major Mulwambisi Diakopo ndetse n'abasirikare bari mu butumwa bwa Loni hano muri Kongo. Ubwo rero yarangizaga uru ruzinduko rw'iminsi 3 yagiriye mu mujyi wa Goma, Bintou Keita yagize ati ubwo kajugujugu yagwaga ku kibuga cy'indege ku kigo cya MONUSCO ngo byakuruye amarangamutima menshi. Ati mu biganiro rero nagiranye nabo twahuye bwa mbere, ati numvishe icyizere kabisa. Abo yahuye bwa mbere wabazi yahuye na Colonel Nanga, ariko nabonye ifoto ya Joseph Kabila. Nabonye ifoto ya Joseph Kabila na Bintou Keita hari i Goma. Reka dutungurane twakire bwana Hamada nyabuneka atabari hafi rwose twe tumuhamagaye muri studio. Ndabasubije cyane mwabagabo. Yego, amakuru y'iminsi myinshi ariko n'abakunzi bacu no kuri namwe ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Yego, ariko n'undi mwari bahaye twari bahaye bararisanganywe ni iwabo. Njye mu nkundire ingingo ndibuze kuza kubagarukiraho ngira ngo mwabaye nk'abo babikomozaho uburyo abazayonisti rwose bari gukorana mu matwi n'abo bita abaperise. Ayo mazina ubundi ugiye amenya abazayonisti n'abaperise ntabwo gisoma Bibiliya gisoma Bible wowe ntangiye kuncanganyikisha. Abazayonisti ubwo nawe urabyumva Tel Aviv, Jerusalem aho ngaho bita biza neza cyane. Noneho tujya aho bita Tehera, ahangaha ubundi ubwari ubwami bw'abaperise. Niba ubwo nibyo nakubwiye ko gusoma Bibiliya kwawe ari ikibazo. Ubwami bwa Pasha buriya Perise yigeze kuyobora Aziya yose, urumva. Ubu rero aba bagabo mu by'ukuri barimo barakorana mu matwi. Irani ati uko byagenda kose tugomba kwihimura. Ngira ngo murabizi neza yuko nta minsi ibiri iracaho hari operasiyo bita ngo ni Rising Lion kabisa, ni operasiyo ng'intare ikigaragaza. Yes, ni nko kubyutsa intare niko nabivuga. Gukangura intare. Ahangaha ni igihugu cya Israeli nyuma yuko hari umugambi w'igihe kirekire igihugu cya Iran n'abacurabwenge. Buriya igihugu cya Iran cyamaze guteranya cyangwa se gutegura produit zose zikenewe kugira ngo bakore ibisasu kirimbuzi. Israeli rero yifashishije ubutasi bwayo yaba Shin Bet, ubutasi bukora mu gihugu imbere ndetse
na Mossad bukorera hanze baje kumenya amakuru yuko Iran irimo irategura mu by'ukuri igeze kuri projet ya nyuma yubaka ibisasu kirimbuzi Israel nk'umwami wa Asia cyangwa se yamaze kwigira nka Asian Tiger ariko mu by'ukuri Israel isa naho igaragaza mu kwivanga muri uyu mugambi no kubisenya ngira ngo abajenerali ba Iran ngira ngo warababonye bamaze kugwa muri ibi bitero aha rero 20 yes bagera kuri 20 harimo n'uwari ukuriye ngira ngo umutwe udasanzwe ni Major General Mohammad Bagheri yes Bagheri uyu ari umugaba w'ingabo yes w'ingabo za Iran zirwanira ku butaka zishinzwe ngo ni ingabo ziharanira impinduramatwara revolution yes abangaba rero bakaba baramaze kugenda mu by'ukuri bahitanwa n'ibitero bya Iran bya Israel pardon ubu rero uyu munsi biravuga yuko Tel Aviv nayo igeramiwe uyu nguyu noneho uyu Bagheri we yishwe hari habanje kwitwa ngo ni Ayatollah Ali Khamenei yego yes ntago bizi se uyu Ayatollah Khamenei umuyobozi w'ikirenga wa Iran yes uyu nguyu yaguye mu gitero yego yaguye mu ndege Ayatollah Ayatollah aracyariho ahubwo nari nitije na Ibrahim Raisi ubundi Ayatollah ni umwami w'ikirenga wa Iran n'ubundi baracyariho aracyari yes n'umwami w'ikirenga uyu nguyu ahanga ko bingaragariza ko ari ku rutonde rw'abishwe aracyari igitero cya Israel cyaba kiri kuyoborwa nande ni umwami w'ikirenga aracyariho ntanzi ahubwo hapfuye uyu Bagheri hapfa uwo bita n'undi Abdurrahman Musavi yes n'abajenerali bakomeye ukuntu byagenze hapfuye uwitwa Hossein Salami Hossein Salami umugabo niwe ubundi uyu nguyu ni nawe ukuriye iriya Islamic Guard Corps mu uyu mutwe n'umuntu udasanzwe uharanira impinduka uyu nguyu niwe wari ukuriye kuko binagaragara ubundi muri make ni umuyobozi w'ishami rya gisirikare cya Iran kizwi nka Islamic Revolutionary Guard Corps musanzwe rero bifatwa nk'igisirikare cy'ibanze cya kiriya gihugu nk'uko ibinyamakuru bigenda bibyandika kandi nubwo turi buze kugenda mu by'ukuri tureba ngo bimeze bite iyo ngingo turaza kuyirambura muri rusange ariko mu mwana atangiye mbona mu burasirazuba bwa Kongo mu burasirazuba bwa Kongo rero Bwana Hamada kugira ngo ubwire ko ikiri kutuyobera turi ku ngingo irebana Bwana Nsanzifura twagarukaga ku bya Bintou Keita hano ku cyizere afite Bintou Keita aje hano Goma abantu benshi babyise insinzi kuba Loni ivuga iti reka dufate umwanya tuganire na M23 oya ni insinzi ya diplomasi ya M23 ahangaha nta nubwo barabikesha nde credit tuyihende mu bayobozi ba AFC M23 Colonel Nanga cyangwa influence ya Kabila atangiye kwigaragaza ubundi njyewe ntaciye ku ruhande izi ni influence za Colonel Nanga buriya Nanga akigera muri M23 urimo kwa Joseph Kabila ariko kuko Colonel Nanga ati ni scarecrow ya Joseph Kabila buriya Joseph Kabila ahangaha kugira ngo bivuze nabi navuze ngo rikadahumeka Joseph Kabila ahubwo ari undercover abantu uri kwita kadahumeka I'm sorry ari undercover harimo n'amagenero yego gusa kiri kuvugwa uruzinduko rwa Bintou Keita ruje rukurikira urwa uyu umwungirije uyu ni twagarukaho Bwana Nsanzifura waje muri Werurwe izina bitugiye kure ariko yego ni intumwa nanone yungirije Bruno Remarquis uyu nguyu muri Werurwe yari igoma ariko ibyo yaganiriye na Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa n'abandi bayobozi barimo na Johnny Maninzenzi ntitwigeze tubimenye barabimize do no mu ndango pi byabaye ibanga gusa mugaragara byakuruye nibyo byaharuriye inzira urugendo rwa Bintou Keita yego bisobanuye rero kuba Bintou Keita yazahariye Goma niwe wasohoraga raporo zishinja M23 kwica abaturage kubangamira uburenganzira bwa muntu kubonyora gutuma ubutabazi budatangwa mu baturage bagizweho ingaruka bisobanuye iki Kayinamura yego ikintu gitangaje nuko nubwo bwose M23 yafashe umujyi wa Goma hakazamo ibyo bibazo FARDC ikahirukanwa coalition muri rusange ikahirukanwa ngira ngo SADC niyo yari isigaye isa nkaho ari menace kuri uyu mujyi wa Goma ariko not only SADC unabyibuke neza yuko n'izi ngabo za MONUSCO they are still around baracyari hariya muri uriya mujyi wa Goma uyu munsi nubwo bwose M23 yafashe umujyi wa Goma ntabwo bibujije ko hakirimo movement ya MONUSCO MONUSCO iracyari muhanya nta nubwo izabura ntabwo yahabura uko byajya ahubwo biranatangaje
uburyo uyu munsi MONUSCO ikigaragambye hariya mu mujyi wa Goma noneho bakagira uburyo baba compatible basa naho gusa ariko ntabwo ikica ngo ikize isigaye igengwa ubundi bavuga ngo iyo nyiri umuringaje tega amaboko hariya uko byagenda kose n'ibyo bapanga bashaka gukora ayo patrol bagakora izo operation ariko mu by'ukuri they are under control ya M23 uyu munsi rero njyewe urugendo rwa Bintou Keita nibyo biragoye kuko hari ingingo M23 yagiye mukubita ari imyoza atari kose kuko nibyo subizi se raporo ze za buri munsi ashinze ati M23 babonye umusada wongeye waje waturutse mu Rwanda yego nicyo ndi kuvuga rero ahangaha rero tubyite insinzi tubyite intangiriro y'insinzi oya ni insinzi iharuye igarapo insinzi hari umuvandimwe nge nabonye ari mugabo bita Sankara uramuzi mu Rwanda yigeze kuba muri opposition y'u Rwanda hari interview yigeze gutanga avuga ati utazatsinda uzamuyoboke of course aha Bintou Keita nta yandi mahitamo afite iyi MONUSCO urabizi hari za operation Springbok ngira ngo urayibuka za mubambiro barahashize hano mu ngero za Sake bo bati Springbok ni gukumira M23 itinjira mu mujyi wa Goma ariko amenasa mu mujyi wa Sake of course ngira ngo urabizi izo operation zose zari zarashyizweho na MONUSCO kugira ngo barebe yuko bakumira M23 gufata umujyi urundi ruhare rero MONUSCO yagiye igira ikitwa ubutasi ni wumva ngo ibitero byagiye bigabwa by'indege ibirindiro bya M23 yabaga ari amakuru batangaga indege za amasinyari yose buryo nibo bayatangaga ubu rero izi saha iyi MONUSCO nta bundi nayandi mahitamo ifite nta yandi mahitamo ifite uyu Bintou Keita agomba kuyoboka nyiri umuringa yarahageze umujyi yarawufashe mu bigaragara icyo nshaka tudashaka tuvuna MONUSCO iraza guca bugufi ifatanya na M23 mu kurindira umutekano w'abaturage ibyo bice bigenzurwa ibyo byo byarabaye MONUSCO byo ntibishoboka byarabaye bigaragara ntibishoboka MONUSCO rega sinzi hari akantu najyaga numva sinzi n'abanayo imbaraga zigenga zitari izi buriya ubundi ikintu kiriho hari akantu najyaga nkunda kumva umuvandimwe David Marshal akunda kuvuga ati M23 ntabwo yari yaratinze gufata umujyi wa Goma ahubwo ngo hari telefone call bakiraga ziva herera za boss mukuru erega bani buriya tujye tumenya ko iyi ni namba ariko there is something hidden irimo na politike none se ubu ngubu isaha wakibaza ubundi uburyo MONUSCO ubundi wakubaza misiyo ya MONUSCO hariya muri Goma ni iyihe rero aho ahari ibirindiro bya MONUSCO habura defense za M23 zigenzura umutekano ubundi MONUSCO ejo bundi hari abandi basirikare b'abahinde baje mu butumwa bwa MONUSCO bagera kuri 700 gutyo skibaza barakenewe ubundi ira ni misiyo ya failinze icyo nifuza ahangaha tujye kugaruka ku ngingo zirindwi ujye usigwa amagambo ukoresha amasegonda 30 urumva kuko urandimize ni mu nyamfunyi ni ibikorwa birindwi byerekana ubushake bwa AFC M23 bwo gushyigikira inzira ya politiki mu rwego rwo gukemura ibibazo no kugarura ituze mu gihugu ni ibikorwa birindwi nyine M23 yagaragarije MONUSCO yagaragarije ingingo zirindwi iya mbere kubahiriza agahenge kashyizweho na M23 ubwayo ku mirongo yose y'urugamba ibyo ngibyo ni ubusabe bwa M23 ni ibikorwa ngo yagiye ikora bigaragaza ko ubwo kugaragaza ko yarekuye Centre Warikare kugira ngo ibiganiro bya Doha bikomeze yego ngo aragira ngo ufate amasegonda 30 usobanura yabikozeho koko yagaragaje yigize yubahiriza agahenge kashyizweho mu by'ukuri igitangaza ko yikiriyeho iyi MONUSCO se kuko igihe ndavuga M23 kuko igihe yarekuraga ibice mu bice runaka bumvaga ibirwana n'ubundi kandi ibiganiro bikomeje idoha muri Qatar ndetse no mu bindi ubundi kayinamura ntaguciye mu ijambo nibyo hari mekanizme zirimo hari amahitamo arimo ya diplomasi kugira ngo ikibazo cya Kongo gikemuke ariko mu by'ukuri M23 ukurikije muri iyi minsi uburyo bihagaze wavuga yuko aka gahenge ko kamaze kubahirizwa kuko ibice yarekuye akaba yagisubije fact naguha ya mbere wenda ntagarutse ku bice ngenda ahita nigarukira hano muri Uvira ni amasegonda ndabizi wayampaye izi saha ntago Uvira igifitwe na coalition kubera yuko ari ingufu bafite
ahubwo imirwano iri kwirinda. Ingingo ya kabiri kugabanya no kwimura ingabo zayo mu mujyi wa Walikale kugira ngo habeho amahirwe ku mahoro. Ibi byagiriye akamaro abaturage ba Walikale? Byarabaye cyane. Byagize iyihe impact cyangwa se byagize uwuhe musaruro ku baturage ba Walikale? Ikiriho ngira ngo wibuke M23 ikiva muri Walikale bagaragaje baravuze bati tuvuye muri Walikale mu buryo bwo kugira twubahiriza gahenge, ariko whenever abaturage bacu bongeye kuba intimidated, bongeye guterwa, tuzahita twongera twisange hano tuyifate. Ngira ngo wibuke ni Colonel nde wari wafashe Walikale, Colonel Gaceri hava umusaga Brigadier General agafata kanzageje M23 ikimara kuhava, umuzarendo yahise ahifotoreza. Ingingo ya gatatu turi kwihuta kwitabira ibikorwa bitandukanye by'amahoro byabereye i Doha. Ese kuko M23 yajyanye umutima cyangwa yagiye bya nyirarubeshwa byo ku M23? Kuko ejo nibwo twumvise deployments muri Walikale nahe bikurikira ko intumwa zari ziyobowe na Benjamin Mbonimpa ubwo zagiye muri abandi zari Doha bahise bari biyizi twumva ngo deployment mu bice bya Nyabyondo. Magingo ngaya ntabwo uruzinduko M23 yagira ari muri Qatar rwa rugendo rw'ubusa, uko yagiye byinshi ndetse yakwiwe n'inshuti nyinshi. Je navuga ko yaboneye ko Kinshasa idakeneye ko ndetse yanabyeretse isi, kuko hari amasezerano bemeranyije kuzashyiraho umukono birangiye Kinshasa yatesheje agaciro. Utavuga ibijyanye no kurekura ziriya mbohe ya kuri 70,700 bimwe bwabusabe M23 yatanze nayo ikarekura agace ka Walikale. Iyi ni ingingo ya kangahe? Ya gatatu ngira ngo. Ni ya gatatu. None iya kane gusinya itangazo ry'ubufatanye n'ubwumvikane na leta ya Kinshasa rigaragaza ubushake bwo gukorana mu buryo bwiza. Aho ni njya harimo agatego, harimo tena, harimo tena ni naho ruzingiye. Aha ni naho ruzingiye kuko twese turabizi neza yuko hari bitegerejwe n'amasezerano agomba gusinywa, ariko benshi turacyari mu gihirahiro tuvuga tuti ese iyi M23 bikigaragaza yuko imyiteguro irimo irakora, itegura igisirikare, abapolisi, abaturage bamaze kugira propagande zayo, ayo masezerano yo azanasinywa, bara abaturage bazongera kwisanga bayoborwa na politiki ya Kinshasa, nacyo ni ikindi kibazo. Ingingo ya gatanu gutegura no gucungira umutekano wo kwimurira ku butaka abasirikare n'abapolisi ba FARDC na PNC ni Police Nationale ya Congo bagera ku 180 hamwe n'imiryango yabo baturutse Goma bajya i Kinshasa banyuze mu turere twa Nyiragongo, Rucuru na Rubero. M23 ntawe yigeze ibangamira, yaretse MONUSCO bibafasha kugira uruhare mu gutaka kw'abasirikare rwose baciye bene. None ingingo ya gatandatu ngira ngo mbaze Nsanzimfura Jayimura gusinya amasezerano yo gusubiza mu bihugu byabo ingabo za SAMIDRC hamwe n'ibikoresho byazo bavuye i Goma. Magingo anga byashyizwe mu bikorwa ni iciciro cya mbere cyagizwe n'abasirikare 700. Haretahiwe n'ikindi ciciro mu minsi nk'ibiri iza kuza niba nta gihindutse kurikira icyurwa ry'ibikoresho. Ariko iki ngiki n'ubundi SADC yari yagaragaje ko nayo igifite muri plan zayo, kuko kugaragaza ko batsinzwe ku rugamba byo ntabwo babyemera. Icyo bemera ngo nuko bemera ko icyo bakoze ngo icyo bakoze nyine ngo nicyo cyari cyabajyanye. Ati ibindi byari mu maboko y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hanyuma rero ikindi ubwo twibutse ko bamwe mu basirikare batangiye kugera iwabo, apati y'abatashye ari imirambo, ubwo ni muri ari casualty muri SADC. Ejo muri SANDF 449 bageze iwabo rwose, ukizi nkubara yiganira bacinye akadebe bavuga ati ariko twahuye n'uruva gusenya inzira y'umusaraba. Ingingo ya karindwi rero bwana Hamada gusubiza mu gihugu cyabo mu buryo bwizewe kandi ku bushake abantu barenga 871 bari bafitanye isano n'umutwe wa FDLR binyuze mu biro bya UN bishinzwe impunzi HCR baturutse i Goma bajya mu Rwanda. Ibyo byo byaranakozwe cyane, gusa ntibarashirayo, ntabwo barashirayo, ahubwo FDLR Goma baracyahari. FDLR yo ndetse n'impunzi zikiri mu maka ngira ngo warabibonye mu z'ingabo z'u Rwanda avuga ati hari FDLR zikiri mu mashyamba ya Congo, mu by'ukuri ziracyari menase ku mutekano w'u Rwanda. Hanyuma rero ikindi twakwinjiraho bwana Nsanzimfura Jayimura nyemerera turebera hamwe noneho ibijyanye
imirwano turayinjiramo mu kanya gato cyane. Ni article irangaha ivuga ku bijyanye n'intumwa z'u Rwanda na Congo ziri mu biganiro hariya i Washington. Urumva? Yego, magingo ngaya intumwa z'u Rwanda na Congo ziri mu biganiro. Hariya imbona nkubone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Ndetse magingo ngaya nta tariki yanashyizweho yo gushyira umukono ku masezerano, nubwo abanyamerika bo bizeye ko azasinywa mbere ya Nyakanga. Nk'uko inkuru bivuga rero, iyi nkuru irakomeza ivuga ko kuganira binyuze rero mu buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ubutumwa bwa WhatsApp, kuko naho bajya babikoresha. Mu minsi 2 ishize cyangwa 3 urabyibuka, aho impuguke z'abanyekongo n'abanyarwanda zari ziri kuganira imbona nkubone hagati imbere ya Donald Trump ari muri White House muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yagize ati ku munsi w'ejo twari mu biganiro koko byarabaye, arabyemeza. Avuga ko kugeza ubu ngubu ku ikubitiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatekerezaga kugera ku masezerano hagati yo muri uku kwezi kwa Kamena, ariko biza kurangira intego yabyo itagezweho ku bw'iyi mishyikirano nyine itaragiye ihurizwaho. Biteganyijwe ko rero abayobozi ba demokarasi n'abadiplomate b'u Rwanda na Congo bazongera guhurira Washington DC igihe rero aya masezerano y'ibanze azaba amaze kumvikanwaho. Ubwo biteganyijwe ko abayobozi ba diplomasi y'u Rwanda na Congo, ubwo n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bazagera hariya i Washington DC imbere ya Perezida Donald Trump bagashyira umukono ku masezerano. Nta ngengabihe gusa yashyizweho nyine yuko bazasinya aya masezerano, gusa Nduhungirehe yakomeje yibutsa ko ngo amasezerano ngo azagerwaho kandi ngo aya masezerano ngo ari ay'amahoro kandi afitiye inyungu impande zombi. Yego. Bwana Hamad, ikijyanye n'isinywa ry'aya masezerano hagati y'ibihugu byombi bifite n'akamaro kubera ko hari byinshi bizagenda bikorwa. Ikijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibihugu byombi kuba kubera ko byari byavuzwe ko u Rwanda habayeho gusinya amasezerano, habaho ko amabuye ya Kongo yatunganyirizwa mu nganda zitunganya amabuye y'agaciro hano mu Rwanda. Hari urugomero rwa Rusizi ya gatatu yego, byagirira n'akamaro igihugu cy'u Burundi ko nacyo gikoraho. Urabibona ute aya masezerano hakwiye kuzamo agatotsi cyangwa buri ruhande rurabona inyungu? Naguciye mu ijambo. Yego, ni amasezerano njye mu mboni zanjye ndi kubona yuko nibyo hagati y'igihugu cya Congo n'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri harimo ikibazo cyane ko harimo gushinzanya, Congo ishinze u Rwanda yuko rutera inkunga ya M23. U Rwanda narwo rukavuga yuko Congo ari umubyeyi muri batisimu wa FDLR. Yego, uko gushinzanya ko ari abajenosideri basize bayoboye u Rwanda cyane. Ibyo nta nubwo wabishidikanyaho cyane. Ariko mu mboni zanjye nibyo aya masezerano ndabisesengura mu buryo buri kote economique, tuko buri buze butanga ari buze atanga igisubizo muri kote politique. Kuko uyu munsi turimo turabona M23 iracyakomeje ukomeje kuvuga ko Amerika ihagaze. Of course ibyo nta n'uwabishidikanyaho. Ni amasezerano kuko uyu munsi iyo turebye ingufu Amerika iri gushyira muri aya masezerano, ndetse iyi ntambara igiye kumara hafi imyaka 3 irwanwa. Amerika suko itarizi impamvu bwite y'iyi ntambara, ariko mu gihe habayeho yuko Perezida Kisekedi agaragaje yuko mu by'ukuri yifuza support ya Amerika nayo ikavuga iti ntabwo twifuza kuza gutwara zahabu ya Kongo iriho amaraso, nuko ibibazo bibateranya n'u Rwanda cyangwa se n'ibyo bibazo bituma niyo mirwano iba bigomba kuba bidahari. Simply Kongo imaze kwemera yuko mu by'ukuri ishobora kuba yakemera kuganira n'u Rwanda, nibwo twabonye influence ya Amerika izamo. Bivuze ngo rero bizatanga igisubizo kiri economic kuruta uko kizaza kiri politiko. Uyu munsi ngewe ku giti cyanjye nkiri no mu gihirahiro nibaza ngo ese u Rwanda ruzahagarara hariya muri hariya Washington rukasinyana amasezerano na Congo, ese 100% ayo masezerano azaza ari fair kuri M23? Icyo ngicyo kikaba kibaye ikibazo. Uyu munsi dukomeje kubona ukwitegura gukomeye kwa M23. Ngiye kumbwira ngo u Rwanda rwasinye amasezerano y'amahoro na Congo, M23 ivuye mu bice byose yafashe.
hatabayeho guhuza ingabo hatabayeho mbese uyu munsi bikubiye mu masezerano ntabyo turi kubona ku buryo dushobora kubona yuko mu gihe amasezerano yabaho yazatanga igisubizo ku mpande zombi zirimo zirashyamirana muri iki kibazo. Yes, hanyuma twinjiye ku kibuga cy'imirwano. Ku kibuga cy'imirwano bya Dogere hano igihe bitazadogera muri Kivu y'Amajyepfo ubwo ni za Uvira imirwano iri kubera Uvira hari imyiteguro ntabwo nshaka tubigarukaho kuko abantu bacu batuba ati nyaboneka mujye muduha amakuru ahari koko iby'agateganyo ari igihe ntabwo bagira ngo tubabwire ntabwo bifuza ko tubabwira iby'agateganyo amakuru magingo ngaya iby'agateganyo nibo bishaka magingo ngaya igihari ntabwo ukuntu atera icyumvirizo akamenya gahunda ihari yahitagaza batese ko itakozwe ese za Uvira none se tubabwira ibyabaye muri Kivu y'Amajyepfo gusa icyo bamenya Uvira wenda n'abaciye mu ijambo nuko ahitwa ku ndondo ya Rurambo abarundi bafunze yaturutse Kavimvira icyo wamenya Uvira nuko ahitwa ku ndondo ya Rurambo ni kimwe mu gice gikomeye cyane hano muri Uvira yego kirimo ingabo nyinshi za M23 nkuko ngo zamwimana gushira kirimo ingabo nyinshi za M23 n'ubu zikideployingwamo ndetse n'ibikoresho bikaze. Icyo wamenya nuko Makenga yamaze gutanga itegeko ryo gufata uno mujyi yego kandi ni ngombwa byararangiye ndetse n'umuvugizi wa M23 wungirije Oscar Barinda nawe yarabitangaje ariko abarundi barabananiye because abarundi Jerimura ahantu bureka ahantu hari cyari motera aratuhumvikaneho neza uyu munsi M23 kuba itari gufata Uvira ni ukugira ngo yubahirize amasezerano y'agahenge nuko ingabo z'abarundi zafunze defense reka nubwo niba Jerimura ngira icyo mbivugaho witwa Kayinamura yego comment yawe iraba nyuma y'iyo mugabo nje niyo nshaka banzuye Kayinamura nawe arayishyiraho tuganire nk'abagabo wibwira yuko ko M23 idafata Uvira ari ukuba ari ugukomera kw'ingabo z'u Burundi ese harimo irindi pfundo rishobora gutuma M23 itari gufata Uvira harimo irindi pfundo iryo pfundo ni irihe rero cyangwa n'abarundi oya magingo ngaya ntabwo umurundi yabuze M23 gufata Uvira hari ibice byinshi by'Imurenge ndetse no muri teritwari ya Fizi hari igice kimwe cyo mu ishyamba rya Bijabo hakirimo ingabo z'u Burundi magingo ngaya M23 kiri kurwana nabo nacyo no kumaramo cyangwa gukuramo izi ngabo z'u Burundi ziri mu ishyamba rya Bijabo kuko basize inyuma izo ngabo z'u Burundi ntabwo teritwari bakizera kuyifata ntabwo babyize kandi nabo ntabwo bakora iryo kosa ryo gusiga umwanzi inyuma bakavansa imbere bari kubanza no gukura umwanzi muri ibi bice urumva nduyo musize inyuma akagusanga mu mujyi akagusanga mu mujyi yego ni nka biriya ni nko gufata Goma udafite Sake yes of course ni nka kuriya bubambira bakiyifite yes oya na hano zanuza za bafata na Bukavu niko byagenze babanje gufata Kavumu ngize kuri buryo bafata Goma utizeye Sake nyine utizeye ubugenzuzi kuri Sake yego ndetse utashwanyaguje ibirindiro biri mu bantu byari mu bantu ntabwo byashobokaga yego hanyuma Uvira ubwo idusanze ikibazo ari iki kubanza gukuraho yego kubanza gukura inzitizi yego noneho rero muri Sud Kivu ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ryongeye kugaba ibitero bikomeye mu duce tugenzurwa n'ihuriro rya AFC M23 muri teritwari ya Kabare ni muri teritwari ya Kabare nyine muri Kivu y'Amajyepfo ni nayo iherereyemo ikibuga cy'indege cya Bukavu ni mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo nyine ni ibitero byagamwe mu duce tubiri dutandukanye byahereye ahubwo deja ku wa gatandatu tariki 14 urumva noneho ibitero bya FARDC FDLB na FDLR ndetse na Wazalendo byagabwe ahitwa ni Kamole ndetse na Kagabi utu duce twagabwemo ibyo bitero amakuru agaragaza ko duherereye hafi na Katana ndetse nayo imaze iminsi iberamo imirwano hagati impande zombi zihanganye ni mu birometero 10 uvuye ku kigo cy'indege cya Kavumu abarirwanaga hano Katana ni coalition zaturukaga Katana ifitwe na M23 ariko usanga ari coalition zituruka muri parike ya Kauzi Biega bakamenasa binjira muri Renoza M23 bakahagwa ari benshi barahaguye ku buryo rwose utamenyaga ngo ni banga ariko barahaguye pe noneho mu cyumweru gishize ndetse urumva nkuko bigaragara
urumva ikata naho ngiye kugabwa ibitero ariko byose uyu mutwe wa M23 ugenda ugira ute ubibloka urumva iyi mirwano iri kuba muri Kivu y'Amajyepfo mu ngero z'ikibuga cy'indege cya Kavumo isobanuye iki bashaka kujya guca inzira zerekeza Bukavu kugira ngo wenda bakangaranye abari Kamanyara bagaruke Bukavu hanyuma abari mu nkengero za Uvira bongere bicume impamvu iri iyihe ubundi mu gihe cyose Uvira ikirimo nk'ikibazo hariya yego nta mahoro azaba ibintu ni bibiri uyu munsi byanga byakunda ntabwo M23 yakicara ngo yumve ituje mu gihe basa naho umuburo batanze ku ngabo z'u Burundi ubundi bwanze kubyumva murabizi neza ko M23 Burundi bwasuzuguye umuburo yes barabyanze ntabwo ati nta ngabo z'u Burundi dushaka ku butaka bwacu uribuka M23 fata Bukavu yego abarundi basigaye katana bari benshi byabaye ngombwa ko bagaruka bakora nabyita gukora n'amasuku kubera ko bagabweho ibitero n'abaturukaga Katana M23 yinjiye Bukavu nta mirwane n'abaye burya ahubwo abaturutse Gatana nibo batumye M23 ihindukira irarwana niho wumvaga ngo hari ibitero byaguye Bukavu mu bice bya Nyawera igihe rero izi ngabo z'u Burundi zikibarizwa no ku butaka bwa Kongo yego uko byagenda kose tuzumva za Katana harwanirwa twumve ayo mashyamba yose mwahoze muri kuvuga harimo ingabo z'u Burundi zihari M23 iyo threat igomba kuyikuraho ikamakinga sure yuko mu by'ukuri n'abaturage bari muri Uvira rega bizeye umutekano icyo cyo kimenye buriya mu gihe hazabaho amasezerano y'amahoro M23 mu by'ukuri nta nubwo njye mbibona neza yuko ayo masezerano y'amahoro M23 ishobora kuyashyigikira mu gihe ingabo z'u Burundi zikiri muri biriya bice muzabyuka igitondo kimwe mwumve ngo M23 yagabye igitero kuri Uvira yirukanye abarundi aho ngaho nibwo noneho M23 yavuga iti noneho twajya no kuganira tudafite ikindi kibazo na kimwe dufite yego aha rero muri Kivu y'Amajyepfo ngo kuko byifashe hanyuma mu bice by'umurenge bwana Nsanzimfura tubwire hamaze iminsi hari ubwo ariko ku munsi w'ejo wari uwo ku cyumweru abasenga barasenze ngo ntaki kuba cyacitse ngo hiriwe umutekano ariko mbona abaturage bafite ikintu cyitwa impungenge ndetse n'urwikekwe kuko magingo yangaya ntabwo bizeye umugabo witwa Masunzu bo bahora bamwikanga ubundi kuko isaha ku isaha rwose baba bafitiye ikintu cyitwa imigambi mibisha kabisa mibisha nuko Masunzu ubundi ni umusonga n'umusonga kuri bara abaturage ariko uziko buriya Masunzu binavuga yuko operasiyo zahitanye uriya mugabo irantwari y'abaturage b'Umunembwe ni Colonel Makanika izira operasiyo bavuga ko ari waziyoboreza Kisangani nara amadrone yaramaze iminsi asirikira burya bavuga ko ari Masunzu ko buriya n'umuntu wabaye muri biriya bice neho zose arazizi bavuga ko ari wagiye atanga amakuru ya nyuma mu by'ukuri yo guhitana umugabo nk'uriye ku munsi rero Masunzu aracyari hariya muri biriya bice murabizi bita General Sematama uriya buriya niwe bari guhigana barashaka kureba ko banetirariza yitwirwaneho kandi ubwo yamaze gusa naho ikombina na M23 haba hakirimo akazi gakomeye kuri FARDC kugira ngo barebe ko babatsimbura burundu yego muri Kivu y'Amajyepfo rero byifashe bite bwana Nsanzimfura birahwa amakuru ari kuvugwa yo nayo umutekano byo kuri mu bice by'umurenge magingo ngaha abantu tugiye kuvuga amakuru hano Murenge kuko abantu baba bayikeneye kuko hano ni mu bice n'ubundi bikomeje kurangwamo urugamba rero ku munsi w'ejo hagiye hagaragara ituze amakuru rero ava hano Murenge wabonye Murenge muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko kugeza ubu ngubu abakunze kuhagaba ibitero aribo FARDC kugeza ubu ngubu ngo bahatanze agahenje ati nta gitero na kimwe cyongeye kuhagabwa ati umwanzi ashobora kuba yarahunze ni amakuru rero yagiye atangazwa na bamwe mu baturage bari hano mu bice bya hano Murenge bavuga ko rero ngo baharamutse amahoro ku munsi w'ejo ndetse no kuri uyu munsi rero bamwe mu baturage bavuga ko ngo batizeka cyane igisirikare cy'u Burundi FDNB ngo bashobora kongera kugaruka kuhagaba ibitero ni ibitero ndetse benshi bakomeje kugaragaza ko bashobora kubigaba ahitwa Kalingi n'ahitwa Mikenke ahangaha bakomeje kugenda bagaragaza ko bashaka kuhagaba ibitero ibitero rero bikomeje kandi kugenda bigaragara mu bice bitandukanye ahitwa Rugezi aho ingabo za leta ya Congo FARDC zikomeje gutana mu mitwe na twirwaneho gusa ku munsi w'ejo naho hari agahenge ikindi kandi nuko kugeza ubu ngubu igitero gikomeye cyane ngo cyagabwe ku biraro by'inka
inka z'abanyamurenge ariko M23 biteza kubisubiza inyuma. Rero ibi bitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC babigabye kugira ngo bambure M23 utu duce twa Mikenke babe batwigarurira, ariko biranga bibi by'ubusa M23 n'ubundi basubiza inyuma. Yego. Yes, hanyuma indi nkuru iri kugenda itangazwa hirya no hino ni inkuru ituruka hitwa Ilubero. Uyu mubare uteye agahinda, uyu mubare ni munini bwanasanze imfura, ni umubare munini kabisa. Gwerekanye nkubite mbangura unatubwire nawe yego iyo mibare y'iriya mpanuka y'ubwato. Mu bigaragara umwaka urihiritse inyeshyamba zo mu mutwe wa ADF zirwanya ubutegetsi bwa Uganda zigabye igitero simusiga Imaikengu, ni muri groupement ya Bapele mu majyaruguru ya Rubero, ni muri Kivu y'amajyaruguru muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Societe civile yo muri ako gace itangaza ko nyuma y'icyo gitero imibare y'ubwicanyi yakomeje kuzamuka ndetse no gukwirakwira mu miryango myinshi itandukanye, aho ababaruye byibuze abantu barenga 150 bamaze gupfa mu gihe cy'umwaka umwe. Fiston Kabuga ni perezida wa Societe civile ya Njiapanda Mangurejipa avuga ko ubwo bwicanyi bwatangiye tariki 12 Kamena umwaka ushize ubwo ADF yateraga Maikengu uri muri groupement ya Bapakombe igahitana abantu 43. Uwo ni wo munsi wari itangiriro ry'ubwicanyi bwahitanye abasaga 1,500 mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Ihohoterwa no kugirirwa nabi mu duce dusaga 20 two y'ivangura ry'amaraso ryakomereje no mu yindi midugudu isaga 20 yo muri teritwari ya Rubero. Kabunga avuga ko guhera ubwo ibitero by'inyeshyamba byakomeje gufata indi ntera, abaturage baricwa, abandi baburirwa irengero n'imitungo yabo igasahurwa. Ibyo bitero rero byibasiye cyane cyane abaturage basanzwe batuye mu duce dutandukanye two mu majyaruguru ya Rubero, aho bamwe bahisemo guhunga abandi bagahitamo kubaho mu bwihisho. Ni mu gihe abantu barenga 1,500 bamaze kugwa muri ibyo bitero, hari n'abandi batabarika bamaze guhunga ingo zabo, bamwe bajya mu mashyamba abandi bashakisha ubuhungiro mu bindi bice by'igihugu bitarimo imirwano. Ibi bikorwa bya ADF bisigaye bifatwa nk'intambara irimo gukorerwa abaturage b'inzirakarengane, abaturage basigaye batinya no kunyura mu mihanda rusange kubera gutinya guhura n'abicanyi muri teritwari ya Rubero. Societe civile yagaragaje impungenge z'uko leta ikomeje guterera agati mu ryinyo kuri iki kibazo nk'uko Kabuga bitangaza, ngo kuko abaturage bamaze kurambirwa amagambo, bifuza ibikorwa bifatika byo kugarura amahoro. Yagize ati abaturage bategereje kubona leta ikora ibintu bifatika, bakeneye kubona abasirikare babacungira umutekano, bakabona ituze, amahoro n'icyizere cy'uko batongera kwicwa nk'inyamaswa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abaturage ubwabo bakomeje gusaba leta ya Kinshasa kongera ingufu mu bikorwa byo kurwanya ADF, gutabara abaturage no gusubiza icyizere cy'umutekano mu gace ka Rubero. Ubwicanyi bukomeje gufata indi ntera rero mu gihe inzego z'umutekano za politike zitagaragaza ubushake bwo kubuhagarika. Yes, ubwo guhagarika ubwishangi birumvikana. Ibi n'abaturage rero babona ko nta gikozwe mu minsi iri imbere bashobora kurimbuka burundu kubera ko birengagijwe na leta yabo. Yego, muri Kongo kandi indi nkuru gutangazwa. Yego, imirambo rero y'abapfiriye mu mpanuka y'ubwato muri Equateur imaze kuboneka magingo yangaya. Ubuyobozi bwa Societe Civile ikorera mu ntara ya Equateur muri Republika ya Demokarasi ya Congo bwatangaje ko hamaze kuboneka imirambo 80 y'abapfiriye mu mpanuka y'ubwato yabereye ku kiyaga cya Ntomba muri teritwari ya Bikoro. Umunyamabanga rero wa Societe Civile witwa Penuel des Santi yitwa Panel des ubundi ni ubwo iyi ni role nyine ni n'umunyamabanga wa Societe Civile a Panel des Inspecteurs de la Société Civile de l'Équateur yitwa DMRC Akula Mboyo. Akula Mboyo yasobanuye ko rero kuva ku ya 13 Kamena ngo habonetse imirambo 26 yari yababuriye nyine muri iki kiyaga. Uyu Mboye mu gitondo twabonye iyi mirambo mu mazi y'ikiyaga,
ati muri aka karere ka Bikoro. Ubu rero ubu bwato bwari butwaye abantu barenga 200 bwararohamye tariki ya 11 Kamena 2025. Icyo gihe bari batwaye umurambo bagiye kuwushyingura. Bivugwa ko impanuka yatewe n'uko bwarimo abarenze ubushobozi bwabwo. Umuyobozi w'urwego rwa Croix Rouge muri iyi ntara witwa Colomba Mampuya yatangaje ko rero igikorwa cyo gushakisha imirambo cyarangiye kuko nta cyizere cyo kubona indi mirambo cyaba gisigaye. Nta kindi cyizere kabisa. Yes, hanyuma rero 57 Sukhoi Su-57 kabisa. Yego yabafasha rero guhangana n'umwanzi igihe cyose baba batewe. Buriya rero Uburundi twese ngo tugiye hamwe buriya ngo buri rugo rukajya rutanga byibuze amafaranga y'amarundi 10,000 cyangwa 20,000 by'amarundi, ati twerera igisirikare cyacu kikaba cyaguriza indege z'intambara za Sukhoi 57 zizajya zicunga imbibi zacu, ubwo n'umupaka. Yego, indege rero hano rwose ari kumpamagara niba ari drone. Okay, ndaje nguhamagare. Komeye cyane rero kugeza ubu ngubu nta gihugu na kimwe kitari Uburusiya ku isi gitunze izi ndege, nubwo ibihugu nk'Ubuhinde, Algeria bivugwa mu bifite gahunda yo kugura izi ndege. Bivugwa ko rero igiciro cyazo kiri hagati y'amadolari $8,080,000. Izi ndege bazazifashisha mu biki? 110. Magingo anga nyine izi ndege ngo bazazifasha kurinda imipaka no kurinda M23 kugira ngo itinjira mu Burundi. Yego, uyu Mbahaga kandi yagize ati ndi gutekereza ko Burundi bwagura izi ndege mu gihe nyine iki gihugu gisanzwe kitari gitunze zino ndege kugira ngo babashe kujya bahangana n'umwanzi igihe cyose. Okay, noneho rero tunyarukire muri Iran. Bimeze biteye mu gihugu cya Iran? Ibintu ko byakomeye ngo Iran yarashe kuri Israel imvura ya za misile zirasa kure. Yego, magingo anga byaba rero mu ijoro ryakeye aho barashe misile nyundi nyinshi kuri Israel mu rwego rwo kwihimura ku bitero karahabutaka iki gihugu cyayigabyeho mu rukerera rw'ejo ku wa gatanu. Ibi bitero bya Israel byashingwe bikomeye cyane kuko usibye gusenya ibikorwa remezo byayo yifashishaga mu gutunganya intwaro kirimbuzi, byaniciwemo abenshi mu bari abayobozi b'igisirikare cyayo ndetse n'abahanga benshi muri siyanse. Ambasaderi rero ya Iran mu muryango w'abibumbye yatangaje ko abantu 78 aribo bishwe, abarirwa muri 320 barakomereka. Mu kwihimura rero ku mugoroba, Iran yarashe misile nyinshi ziraswa na ballistic missile mu bice bitandukanye bya Israel. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga ibisasu byinshi bya Iran. Urumva biraswa cyane. Ibi bisasu rero byarashwe mu byiciro bitandukanye, biza no gukurikira n'ibindi bitero bya drone z'ubwiyahuzi Iran yagabye kuri Israel. Rero magingo ngaya kugeza ubu ngubu biragoye kumenya cyane ibijyanye n'ibi bitero bya Iran uko bingana, kuko byari ibitero biri kunyanyagira nk'imvura. Biragoye kumenya ibyo ari byo. Cyakora amakuru y'ibanze arerekana ko Israel abanya-Israel 40 barimo 2 bakomeretse, ngo bari no kwitabwaho n'abaganga nyuma rero yo gukomeretswa n'ibi bitero bikomeye cyane. Ariko si ibyo gusa, kuko magingo ngaya Israel nayo yasa nk'iyihimura. Habayeho kwihimura gukomeye cyane. Abayobozi mu gisirikare cya Israel bakaba 20 nibo amakuru avuga ko rwose Israel yiciye mu bitero yagabye kuri kiriya gihugu. Gusa byabaye kuwa gatanu. Ibi ngibi ni bitero Israel yagabye ikoresheje indege z'intambara zibarirwa muri 200 zirimo izigezweho zo mu bwoko bwa F-35. Kuri ubu rero Iran yemeza ko byibura 3 ba mbere mu bari bakuriye igisirikare cyayo biciwe muri biriya bitero kabisa, bamaze kwasiga ubuzima.
ambasaderi w'iki gihugu mu muryango w'abibumbye kuwa gatanu yatangaje ko abantu 78 aribo biciwe muri biriya bitero Israel ivuga ko yakoze igamije gusenya ahatunganyirizwa intwaro kirimbuzi muri Irani mu gihe ababarirwa muri 320 bakomerekejwe nabyo. Bwana Nsanzimfura tugara ku musozo ndagira ngo nkumenyire ko mu bishwe usibye kuba harimo abasirikare bakomeye hanarimo abahanga benshi muri siyansi ndetse n'abanyapolitike cyane. Yego abo barimo Major General Mohammad Bagheri wari umugaba w'ingabo za Irani zirwanira ku butaka akanaba uwa kabiri ufite ijambo rikomeye mu gisirikare cya kiriya gihugu nyuma ya Ayatollah Ali Khamenei usanzwe ari umuyobozi w'ikirenga wa Irani. Hari n'uwitwa rero Bagheri yego kuwa gatanu nawe yahise asimburwa na Major General Abdurrahman Musavi. Yego abandi rero ni General Hossein Salami wari umuyobozi w'ishami ry'igisirikare cya Iran kizwi nka ni Islamic Revolutionary Guards Corps mu busanzwe rifatwa nk'igisirikare cy'ibanze cya kiriya gihugu. Uyu yasimbuwe na Generali Muhammad Pakpur. Yego rero wa gatatu wa Israel yivuganye ni Generali Gromani Rashidi wari umugaba w'ikirenga wungirije w'ingabo za Iran witwa ngo ni Gromani Rashid. Yego hari kandi n'uwitwa General Amir al-Hajizden yego wari ukuriye ishami ry'ingabo za Iran zirwanira mu kirere ndetse n'uwitwa Gromani Rashidi Goramari kabisa. Uyu wari umuyobozi w'icyicaro gikuru cy'ingabo za Iran cya Katam al-Anbiya cyahurizwagamo ibikorwa by'ingabo za kiriya gihugu. Usibye rero bari abajenerali Iran yanapfushije uwitwa Al-Samkahan. Uyu rero yari umunyapolitike umwizerwa cyane wa Ayatollah Khamenei. Yego akaba kandi ari nawe wari uyoboye ibiganiro byerekeye guhagarika gukora intwaro kirimbuzi Irani yari imaze iminsi igirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma mu bahanga rero harimo Fereydon Abbas wabaye umuyobozi w'ikigo cya Iran gishinzwe ingufu kirimbuzi hagati ya 2011 ndetse na 2013 mbere yo kuba umudepite hagati ya 2020 na 2024. Yego abandi rero harimo Mohamed Mehdi Tehranchi wari umuyobozi wa kaminuza ya Azadi Tehran n'uwitwa Abdulhamidu Bonmashur ngo yitwa ngo ni Abdulhamid Minusher uyu wari ukuriye nka data kwihagatu mwita Minusher. Yego uyu nguyu ngo ni Minusher. Yego Abdurrahman Minusher. Yego uyu wari ukuriye ibijyanye no gukora intwaro kirimbuzi muri kaminuza ya Shahil Beheshti. Ahmad Raza Zorfagari wigishaga ibijyanye no gukora intwaro kirimbuzi muri kaminuza ndetse na Amir Hossein Feki nawe wakoraga imirimo nk'iyo muri iriya kaminuza. Amazina y'aba bantu nyaboneka bisa bajya batugurira akafanta cyane twinjire tugasoma kugira ngo aya mazina yakumaramo umwuka cyane. Ubwo rero bakeneye ko tukomeza kubakurikiranira ibijyanye n'amakuru yo kuvugwa mu gihugu cya Iran ndetse na Israel, iyi ntambara ya Iran na Israel turaza gutegura momo cyane. Reka ngushimire cyane Bwana Nsanzimfura Jarimura. Akoze cyane Bwana Fogikaye Nomura. Dushimire cyane abakunzi bacu, amakuru n'ibiganiro byo kuri uyu muyoboro nakagaruka.